So at that time when you guys at namo sa peak sa inyong grinding career, what are the activities that make you sane? Before my son was born, ato nag-gym, martial arts, jiu-jitsu. Kay nindot man gud sa jiu-jitsu kay creative output gyapon siya. It helped me a lot sad sa disiplina. Kay it's no secret in our line of work. Dagan kay mga tentasyon ba. Dagan kay mga kiat. Yeah. So dagan kay kiat. So it's better to have something that can ground you muna nisod ko. Pero before ka nag-music, nanajud na ang martial arts, ganahan na jud ka na. Ganahan in a way kay fan mga ko ni Francis M. Ninja Kids, Green Ninja in the 80s growing up. So murag nahilig kay ko og martial arts niya akong my dad said. So murag pass down siya from Is sa your family. Dad kuan kanang unsa na yan? Dosi Pares nga judo. Judo. So murag na pass down ang love for martial arts niya. Even akong mga igsuon, everybody knows how to do something. Nice. Pero it's all training. It's just a fun family thing to do niya. Most na akong gipass on sa akong anak. Kaya ang disiplina sad ang you learn how to focus, how to deal with your emotions, pag-control sa imong emotions,